Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 27 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni urugamba rukomeje kubera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kuri uyu munsi urugamba rukomeye rwakomereje mu bice bitandukanye. Turaziro kubabwira ibijyanye n'ibiri kugaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turi buze rero kureba buri kimwe mu biri kugenda biba, tubabwire ibiri kugenda biba, tubabwire ibizabereye ahitwa Mbohi. Aha rero hakababera urugamba rukomeye mu gitondo cya kare, ni hafi y'umudugudu uherereye Mweso muri Bashar. Bikaba rero bigaragara ko Wazalendo ikomeje gukora changer de tir norise, guhindura uburyo irwanamo irasa amasasu. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na opération de ratissage, turebe patrouille de reconnaissance. Turaza kandi kubabwira force révolutionnaire congolaise ndetse na force révolutionnaire locale ariyo Wazalendo. Turebe kandi bijyanye na element de 32 brigade spéciale de AFC yakoze ibikorwa bikomeye bya combat rapproché, imirwano yegeranye yagaragayemo imbunda za AK-47, RPG-7, grenade offensive. Turazoro kubyumva mu buryo bw'iramvuye, turabiri kugenda bigaragara. Turebe victime collatérale, turebe uko byagenze, bisasu byahitanye abana 4 muri ibi bice kuko rero amakuru atugezeho bigaragaza. Turaza kandi no kubabwira bijyanye na opération de sécurisation, turebe bijyanye na agent infantry, turebe ibiriko biragenda bitangazwa tactique de position, tactique de guerre mobile. Turaza kandi kubabwira asymétrique iri kugenda ikoreshwa. Turaza kubabwira ibikubera Bukuma, hitwa Nguru, ahitwa Matanda, tubabwire sensible ndetse na sens vivre bitagiraho baba ndetse nibyo barya bakaba babibuza bari muri ibi bice. Turaza kubyinjiramo mu buryo bw'iramvuye, tubabwire byinshi biriko biragenda vyibonekeza. Turaza kandi no kurabira hamwe biriko biragenda bigaragara bijyanye na renseignement militaire, turebe uko ibi bimeze. Turababwira ibiri kubera kuri zone tactique, tubabwira ibijyanye na secteur opérationnel Sud Kivu. Turaza kubabwira calme précaire uko ibi bihagaze. Turaza kandi no kuraba ibijyanye na théâtre d'opération, tubabwire coalition populaire y'Abazalendo ibyo bari gukora mu buryo budasanzwe. Turaza rero gukomeza kurabira hamwe turaba ibiriko biragenda byibonekeza kuri position dominante, turebe ibyo Abazalendo barimo barakora. Turababwira tire de couverture, turebe kandi na embuscade, turebe unité de reconnaissance zishaka gucengera mu ruhande rwa Nzibira. Turebe byinshi biriko biragenda bivugwa kuri base temporaire, turebe kandi bijyanye n'ibiri kubera muri sheferi ya Bwito muri territoire ya Rucuru. Turaza kandi gukomeza kuraba ibiri kugenda biboneka, aho rero bigaragara ko M23 ikomeje kugenda ishinjwa kuzana imisoro mu baturage, ariko rero ababo bakaba babyita contribution de guerre pour l'éducation. Turaza rero kubyinjiramo turebe ibiriko biragenda bivugwa. Turaza kandi kujya Bukavu ahitwa Ndutu, tubabwira ibiri kugenda bibanywanyi rero nimuze twicarane kuri page ikomeye yanditseho amakuru aremereye arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri aho dukurikiye bwa mbere hita ushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Reka turamvura inkuru yacu tudatinze, nimunyemerere duhere hafi n'Imweso tubabwira ibizabaye kuri uyu munsi, tugende tureba kuri buri axe bizabaye. Turaza kandi no kubabwira rero n'amakuru akomeye ari kuvugwa muri politike ndetse n'igisirikare, aho kugeza ubu General Christian Chiwewe aho zari umugaba mukuru wa FARDC yamaze gusezererwa mu gisirikare burundu, ubu yamaze kuba civile. Christian Chiwewe Songesa bikaba rero birangiye Kisekedi amwirukanye
bitewe n'ibyabaye. Turaza kandi kubabwira ko igisirikare cya Kongo nitugera mu makuru arabana n'ububanyi n'amakungu cyatangiye kubererekera FDLR. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'u Rwanda Olivier Nduhungire yanenze indimi ebyiri z'abayobozi ba Kongo ku kibazo cya FDLR. Turaza navyo kubiramvura. Turaza kandi kubabwira mu nitugera mu makuru arabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ko Uburundi mu minsi ibiri ishize mu ruzi rwa Rusizi hamaze kuboneka imirambo 3 y'abantu batazwi. Nivyo rero tugiye kuramvura muri aya makuru. Nguhaye ikaze wowe dukurikiye bwa mbere uhita ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Reka dutangure inkuru yacu duhere kuri operation de ratissage y'urugamba nk'uko rero amakuru atugeraho source militaire locale isoko y'amakuru ya gisirikare muri bica bivuga mu ntangiro y'imirwano yaturutse ku gikorwa cya patrouille de reconnaissance ubutasi bwo kumenya aho umwanzi ari cyakorwaga n'itsinda rito rya force révolutionnaire locale cyasaba Zarendo ryarinjiye mu gace gasanzwe karimo abasirikare ba M23 mu gihe cy'iminota mike. Icyari ubutasi cyaje guhinduka combat rapproché aho imirwano yarwanywe mu buryo budasanzwe mu bice byahangaha muri hafi na Mweso, aho rero uruhande rwa FARDC ndetse n'uruhande rwa M23 bakoresheje imbunda za AK-47 RPG-7 grenade offensive. Bamwe mu batuye bavuze ko amasasu yakomeje gucicikana yumvikana mu ijoro ryose bituma abaturage benshi bafata inzira bahungira mu mashyamba abandi bajya kwisha mu bihuru biri hafi y'umugezi witwa Bukama. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abari basigaye mu mudugudu babonye ko imirwano ikomeje kugenda iba, aho byemejwe ko abana bane barasuye muri izo nzu zabo. Umwe mu baturage witwa Kambare Mupenda yagize ati twumvisha amasasu menshi ku buryo twatekerezaga ko ari indege zirasa. Abana bane barishwe ubwo amasasu yanyuraga mu madirishya. Ibyo tubona nakaga gakomeye katugezeho. Abayobozi b'inzego zibanze bavuze ko hari dominage collecte ingaruka ziyongera. Imirwano itaramenyekana rero kavuga ko yangije bikomeye abantu, bikaba rero bivugwa ko hagaragayemo kajugujugu. Bikaba rero byabaye bibi cyane. Nyuma y'amasaha arenga 6 urusaku rw'amasasu, amakuru yemeza ko inite ya Wazalendo yaje gusubira inyuma igana mu misozi ya Nguru, basigara M23 bo bari mu midugudu ya Mbuhi. Kuri ubu n'ubundi hakigenzurwa n'uyu mutwe. Mu masaha ya mu gitondo abashinzwe ubutasi bwa M23 bagaragaye bakora operation de sécurisation gukosora umutekano, basura amazu yose kugira ngo barebe niba harimo abarwanyi cyangwa se agent infantry abasirikare bishe mu baturage. Umuyobozi w'operation rero ufite ipeti rya kapiteni yavuze ko ibi babikoze mu rwego rwo guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa na Wazalendo. Kuri ubu bikomeje kugenda byiyongera. Abasasangura ivya gisirikare bo bemeza ko iyi mirwano yo muri Bashali ikomeje kwerekana uburyo imitwe yombi ikoresha ingamba zitandukanye mu rugamba rurerure rwo kugenzura gace ka Masisi. AFC irimo gukoresha uburyo bwa tactique d'opposition gufata no gukomeza imyanya y'ingenzi aho buri kintu cyose gifatwa nk'ikimenyetso cya domination territoire. Wazalendo nabo bari gukoresha uburyo bwa tactique de guerre mobile, intambara yo mu bigenda rero bigiza mu misozi igaragaramo na zahitandirani. Bakabona rero ko ibi bishobora kuza gutuma urugamba rukomera. Ibi rero bigutuma benshi imirwano iba asymmetrique, bivuze ko hari impande ebyiri zidafite imbaraga zihanganye nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Imirwano igaragarira abaturage basigaye mu bwoba bukabije. Benshi bari guhungira mu duce twitwa Bukama, Nguru, Matanda, aho bari guhungira sans ansible cyase sans vivre, aho badafite aho bajya ndetse n'ibyo barya. Umwe mu bayobozi ba societe civile yagize ati imirwano ituma tubaho mu bwoba, twumva amasasu buri joro, abana n'abagore baricwa, ntitukibona aho twihengeka. Ku ruhande rw'abasirikare ba AFC baravuga ko barimo gukora operation de stabilisation kugira ngo basukure ako gace bagakuremo ibyasigaye bya Wazalendo. Abasasanguzi b'ibya gisirikare bavuga ko ibyabaye Imbuhi bigaragaza ko intambara iri muri Masisi ikomeje gufata isura nshya, aho zone de contact ziri kuba zaja hafi y'umujyi. Umwe mu basasanguzi bo muri Goma yagize ati
AFC irashaka kugenzura koridoro ya Mwesongungu Sate kugira ngo ifungure inzira z'ibikoresho. Ubazaniro nabo bararwanya uko bashoboye ariko nta coherence military ubumwe bwa gisirikare abazarendo bafite. Kugeza ubu imidugudu yahitwa Mbuhi irarangwa ndetse biravugwa ko hari kugenda hagaragara ibijyanye n'ihungabana ry'umutekano, ariko M23 ikagerageza gutuza abaturage ibabwira ko bagomba guceceka. Nubwo AFC ifata icyo gice nkuko bivugwa n'abaturage b'abasasangura bavuga ko bishobora kuba intangiriro za offensive de reconquête igitero cyo kongera kugarura Wazalendo mu minsi iri imbere. Imirwano ya Mbuhi yongeye kwerekana ko intambara yo muri Masisi atari ya 7 cyangwa ya 8 ahubwo ko ari guerre de survie, intambara yo kurokoka aho buri mutwe urwana kugira ngo utabasha kuba wava muri bice. Reka rero tujye no kuyinda access tubabwira ibiri kubera handi. No rugamba rwo rukomeye aho rero kuri uyu wa mbere mu gitondo cya kare ku igenekerezo rya 27 gitugutu mu gitondo cya kare umwuka w'intambara wakomeje kuba mwinshi mu burasirazuba bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Nubwo rero hari bimwe byagiye bigaragaramo ituza, amakuru y'ubutasi cyangwa se renseignement militaire iragaragaza ko impande zombi yaba ingabo za leta FARDC n'abarwanyi ba M23 n'abafatanyabikorwa bayo bari mu byiciro byo kongera kwisuganya no gucunga neza zone tactique zose ziri hafi y'imirongo y'intambara, aho ibintu bihagaze ubu secteur opérationnel Sud Kivu ndetse na Nord Kivu zombi biri mu buryo bwa calme précaire nkuko bizemezwa n'abasirikare bakuru ba FARDC bakorera ku murongo wa Kabare, Ruhago, Nzibira, Karehe. Ariko icyo bita ituze sa mahoro ni mu gihe cyo gusubiza umwuka gukusanya abasirikare no gutegura icyiciro gikurikira cy'imirwano ibizwi nka phase offensive ou defensive. Kuko rero bigaragara kuri axe ya Kabare, Ruhago ingabo za Wazalendo zasubije umutekano muri bice, ariko intambara iracyahari. Aho mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere igice cya territoire ya Kabare cyagaragaye nk'ikirimo ituze, ariko amakuru ya gisirikare yemezaga ko iki gice cyari cyabaye théâtre des opérations z'akataraboneka hagati y'umutwe wa M23 n'abarwanyi ba coalition populaire Wazalendo. Kuva kuwa gatandatu hisheze abarwanyi bari mu 23 bari bashyigikiwe n'imitwe yitwaje intwari barirwa muri force supplétive baturukaga Nyamirima bashatse kugarura ikiyahoze ari ubutegetsi bwabo muri Ruhago, ariko ibikorwa byabo bizaburijwemo n'imbaraga zidasanzwe z'abazarendo bari bashyigikiwe n'abaturage babo. Nkuko umwe mu basirikare b'abazarendo yabivuze, yagize ati twari dufite avantage topographique kuko twari ku misozi yitwa Chinabi, naho M23 bari Champeke bitandukanyijwe n'imigezi myinshi. Iyo nyungu yaho bari bahagaze bizwi nka position dominante yatumye abazarendo bashobora gukoresha tir de couverture, bikaba rero byaranakurikiye na ambuscade mu gihe M23 yohereje unité de reconnaissance zishaka gucengera mu bice bya Nzibira. Kuri uyu wa mbere mu gitondo rero amakuru ava mu nzego z'ubutasi za FARDC yemezaga ko M23 yahisemo kwikura muri aka gace kugira ngo yisuganye ku musozi wa Champeke aho bahimbye ibirindiro by'igihe gito, izo twahita ko ari base temporaire bifashishwa mu rwego rwo gucunga neza inzira zigana Nzibira no mu nkengero za Ruhago. Muri Sheferido Bwito mu majyaruguru ya territoire ya Rucuro hari icyicaro gishya cy'ibikorwa bya M23 bitari ibyo kurwana gusa ahubwo bigamije guhungabanya ubuzima bw'aba rubanda. Abaturage batangaje ko abarwanyi ba M23 batangiye kugaragaza ubukana mu bikorwa byo kwiba inka z'abaturage, bavuga ko izo nka ari iz'abazarendo cyangwa abafatanyabikorwa babo M23 iri kuzitwara. Abo barwanyi bakoresheje uburyo bwa Lazaro ubusahuzi bwa gisirikare mu duce twahitwa Nyamitwitwi, Kisahura, Nyanzare, aho bafashe amatungo menshi bajyana mu gace kahitwa Kishishe gashinzwe kamaze rero kari igihe kari mu maboko y'umutwe wa M23. Kwishyira hejuru kwa M23 muri iyi zone birimo kugarukaho cyane n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi, ubuyobozi bushingiye kuri discipline militaire interne, aho buri gace commandement de zone yobowe n'undi musirikare mukuru ufite grade de colonel, ariko byose ntibibuza ibikorwa by'iterabwoba mu baturage. Umwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru witwa Mateso Kambare yagize ati twambuwe byose, inka zacu, ibiraro n'imirima
bavuga ngo turimo gufasha abazarendo kandi twe turi abahinzi. Iyo babonye inka nziza baravuga ngo niyo umuntu ukorana na FARDC. Ikibazo cy'ubusahuzi gikomeje gutuma abaturage benshi bahunga, bigatuma ibiribwa bigabanuka, ubukene buriyongera, n'uburezi buri kudindira. Nkuko rero bigaragara mu kiganiro cyatanzwe kuri Tazama RDC Info, M23 akomeje gusenya gahunda ya leta yo gutanga uburezi bw'ibanze ku buntu mu duce ifite mu maboko, cyane cyane muri Bwito. Buri muvyeyi ari gusabwa kwishyura amafaranga 15,000 y'amafesa ku mwana umwe buri gihembwe. Ayo barwanyi bita contribution de guerre pour la éducation. Icyo cyemezo rero cyagize ingaruka zikomeye ku miryango y'abahinzi bamaze igihe batagera mu mirima yabo kubera umutekano muke. Nta bantu kigirira umutekano wo kujya mu mirima nk'ayitwa Nyamitaba cyangwa Kabaya, kandi aho niho bakuraga ibiribwa byinshi byinjiza amafaranga mu miryango yabo. Ababyeyi bamwe baravuga ko ibi bigaragaza ko M23 itakiri umutwe wa politike cyangwa uharanira impinduka, ahubwo yabaye umutwe w'iterabwoba, umuvuma terroriste et prédateur ukoresha abaturage nk'igikoresho cya gisirikare. Nibyo rero iki kinyamakuru Tazama cyatangaje. Ni mugero mu rukera rwo kuri uyu wa mbere mu masaha ya saa 11 z'igitondo mu gisagara cya Bukavu hagaragaye agahinda gakomeye mu gace ka Commune de Kadutu. Habayemo inkongi y'umuriro ikomeye cyane yahitanye abantu 14 kuko byemezwa nabo mu nzego z'umutekano. Amakuru yibanze yerekana ko iyi nkongi yaturutse ku mbarutso y'amashanyarazi ku circuit électrique mu rugo rumwe ruri hafi y'isoko rya Nyawera, maze umuriro ukwirakwira inyubako nyinshi zifatwa n'umuriro. Abasirikare FARDC abasirikare ba M23 bari muri Kansayo n'abapolisi ba PNC bageze muri ibice rero baratabara nkuko amakuru akomeje kugenda agaragara. Nkuko rero ibi biri kugenda biba rero, bamwe baravuga ko umutekano ukomeje kugenda uhungabana muri bimwe mu bice bitandukanye. Bamwe bakavuga ko hakenewe gufatwa ingamba kugira ngo ibintu bigende neza. Reka tujye ku makuru aremereye arabana na politiki. Tubabwire ko Kisekedi Chirombo yamaze kugira Christian Chiwewe umusivili, akaba rero ari amakuru akomeye atugezeho kano kanya. Akaba avuga ko Perezida Son Excellence Felix Antoine Kisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yirukanye mu gisirikare abofisiye bakuru batatu bamaze amezi 3 bakurikiranwaho ubugambanyi ndetse no kugira nabo umukuru w'igihugu. Abandi General Christian Chiwewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo za FARDC n'umujyanama wa Kisekedi mu birebana n'igisirikare General Frank Ntumba wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro mukuru w'igihugu, n'undi mwofisiye ni Brigadier General Katende Batubadari Benjamin wabaye umuyobozi wungirije w'umutwe w'ingabo zishinzwe kurinda abayobozi bakuru ushinzwe ibikorwa by'iperereza. Umunyekongo wabaye umujyanama mu mavugurura y'urwego rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rushinzwe iperereza Jean Jacques Wondo yatangaje ko iki cyemezo cyafashwe mu ibanga bitewe n'uburemere bw'ibyo aba bofisiye bashinjwa. Yagize ati iki ni icyemezo kiri mu iteka rya perezida ryagizwe ibanga rikomeye ryasinywe na Perezida Kisekedi ariko nticyajya mu ruhame bitewe n'uburemere bw'ibirego bashinjwa aba bofisiye. Mbere yuko Jean Chiwewe na bagenzi be birukanwa mu gisoda cya Kongo ku igenekerezo rya 6 Gitugutu, hari hafashwe icyemezo cyo gukura mu ngoro mukuru w'igihugu abasirikare bakoranaga nabo bya hafi mu rwego rwo kurinda ko bagirira nabi Kisekedi. Abasirikare bimuwe ku cyicaro gikuru cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bahabwe inshingano mu bindi bice by'igihugu bitari mu murwa mukuru Kinshasa, kuko rero bakurikiranywe kuba abagambanyi nkuko biriko biragenda bigarukwaho. Bikavuga ko rero bibiri kugenda biba ari ibintu neza bishobora kuza kuvamo ikibazo gikomeye, yewe bizateza n'intagunda ndetse n'ibibazo mu gihugu. Hagati aho igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Kongo cyatangiye kugaragaza ko nta mpamvu yatuma umutwe w'iterabwoba FDLR rugabwaho ibitero, kuko ngo watangiye kubahiriza ibwiriza riwusaba kurambika intwaro. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC General Major Sylvain Kengebomisa ku igenekerezo rya 10 Gitugutu 2025 yasabye abarwanya FDLR kwishyikiriza ubuyobozi bw'iki gihugu cyangwa ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO
General Major Sylvain Kenge yatangaje ko mu gihe abarwanyi ba FDLR batakishyikiriza izi nzego zombi kugira ngo bacyurwe mu Rwanda, igisirikare cya Kongo kizasenya uyu mutwe gikoresheje imbaraga nk'uko biteganywa mu masezerano y'amahoro yasinywe i Washington DC mu kanama ka gatatu y'urwego rwuhuriweho n'umutekano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabereye i Washington DC ku igenekerezo rya 21 na 22 Gituguti. Impande zombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indorerezi bemeje ko abarwanya FDLR batangira kurambika intwaro hasi, ariko General Major Sylvain Kenge we yagaragaje ko babitangiye. Mu kiganiro n'umunyamakuru Wendy Bashi wa Deutsche Welle, General Major Kenge yabajijwe aho FDLR rigeze mu rugendo ruyikura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asubiza agira ati FDLR yakurikije ibwiriza ry'ingabo za Kongo. General Major Sylvain Kenge yatangaje ko FDLR iri mu bice bigenzurwa n'abarwanyi b'ihuriro rya AFC mu teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kandi ko iri huriro ari ryo riri kubabuza kwishyikiriza leta ya Kongo ndetse na MONUSCO. Ati abandi nibo bari kubabuza kurambika intwaro. Uyu munsi twakwibazaho FDLR bari mu bice bigenzurwa na AFC mu teritwari ya Rucuro, bashaka kurambika intwaro ariko bakabuzwa kubikora. Uyu musirikare yabajijwe impamvu yatuma AFC buze FDLR kurambika intwaro, asubiza ko atayizi, ariko ko igisirikare cya Kongo kizakomeza ubukangurambaga busaba uyu mutwe w'iterabwoba kwishyikiriza leta cyangwa MONUSCO. Ati turi gukora ibyo dusabwa, twakoze ubukangurambaga muri FDLR, dukomeje ubukangurambaga kandi mu by'ukuri nabasabye kurambika intwaro, abandi bakwiye kutworohereza mu byo u Rwanda na Kongo byemeranyijwe ubwo bashyiragaho urwego ruhuriweho rw'umutekano GISCAM rugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano ya Washington, harimo guhererekanya amakuru kuri FDLR n'imitwe iyishamikiyeho. Ibihugu zombi byumvikanye ko bizahererekanya amakuru ku bibazo biza FDLR bishobora guteza ubushobozi ifite, aho imitwe yayo ya gisirikare iri naho ibikoresho byayo biherereye. Muri Nyakanga muri 2025 nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Nduhungirehe yatangaje ko abarwanyi FDLR binjijwe mu gisirikare cya Kongo no muri Wazalendo, kandi ko u Rwanda ruzi aho ubaherereye. Yagize ati amakuru yose ya FDLR natwe tuba tuyafite, aho bari mu mainite barimo mu buryo buringanyijwe mu ngabo za Kongo, ntabwo bashobora kwigira nyoni nyinshi. Bati abo bantu muvuga ntabwo tuzi aho bari, usibye no kwinjizwa mu ngabo binjijwe ahubwo no muri Wazalendo. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi FIC ubwo rwatangazaga abanyarwanda 25 ubashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe, rwagaragaje ko bamwe mu bayobozi ba FDLR bari mu baherereye muri teritwari ya Warikare kugeza ku igenekerezo rya 14 Gitugutu. Muri abo bayobozi harimo Perezida wa FDLR Gaston Iyamuremye uzwi nka Lieutenant General Byiringiro Victor n'umuyobozi w'abarwanyi b'uyu mutwe Pacifique Ntawunguka uzwi nka General Omega, bombi baba mu gace kayitwa Buhajya mu teritwari ya Warikare nk'uko amakuru ahara bigaragaza. Yariye Karungu abasirikare bagera kuri 700 boherejwe muri ibi bice bya Sud Kivu, barimo abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho. Amakuru ari bwana mumenyesha makuru nuko abangaba ngo bagiye kurwana intambara ikomeye cyane, bakarwana n'aba Barundi ndetse n'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC bari gushaka ngo kubagaba ibitero kugeza igihe bazafatira umujyi wa Uvira, ubundi ngo bakagira gute bakabana nabi. Niko umwe mu bayobozi yavuze, avuga ati nyamara mushaka mwakwigirayo kuko nidushaka turabasubiza inyuma kandi turagera no mu Buvira, nitumara kugera muri Buvira tuzabana nabi. Rero ubwo situation irakomeye cyane, biragaragara neza yuko ibintu bigiye gukomera, kuko nk'ibirindiro biriza biraro mbiri, ibirindiro kiri mu birometero nka 5 rwose uvuye muri Mikenke by'Abarundi, biragaragara yuko isa ushobora kujya kumva byagabwemwo ibitero cyangwa se nanone nabo bagatangira ibitero. Birakomeye cyane muri Sud Kivu. Rero turacyakomeje kugenda mu by'ukuri tureba, turaza kubabwira
icyaba kijya mbere mu makuru y'ubutaha. Reka rero duhite tujya ni Masisi. Kuvugana muri teritwari ya Masisi ibintu byahinduye isura cyane cyane hano mu mujyi wa Kazinga mu murenge wa Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu byongeye guhindura isura. Uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane hano muri teritwari ya Masisi. Rero ibi byateye ubwoba bukomeye cyane abaturage batuye muri teritwari ya Masisi mu bice byinshi bitandukanye, aho kwikubitiro abaturage batuye muri teritwari ya Masisi abenshi muri bo batangiye no guhunga, cyane cyane abari batuye muri no mujyi wa Kazinga mu tundi duce dutandukanye twano muri teritwari ya Masisi. Ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Ibi rero bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bagabye igitero ahitwa Kazinga bakoresheje icyitwa imbunda ziremereye ku mutwe wa M23 hano Ikazinga. Bikanavuga ko kandi uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'ibindi bitero bari gushaka kugaba ku ruhande rw'umutwe wa M23, kandi bikavuga yuko ibitero bishobora kuza kwibasira uduce twegereye teritwari ya Walikale, cyane cyane ino misozi y'Abihambwe utibagiye imisozi ya Kishanga, utu dusozi twa Mifuti n'ira misozi ya Zaoso n'ahandi hatandukanye. Ibi rero byanatumye uruhande rw'umutwe wa M23 rukomeje kudeployinga abasirikare benshi cyane muri teritwari ya Masisi mu duce twinshi dutandukanye. Navuga yuko n'ubundi batari bafitemo abasirikare hano muri teritwari ya Masisi. Ni urugamba rero ubona yuko rutoroshye, ndetse kandi ni urugamba ubona yuko FARDC ikomeje guteguramo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, ariko nanone bijyana nuko uyu mutwe n'ubundi nawo wamaze kubona yuko teritwari ya Masisi ishobora kuba yabamo imirwano ikomeye cyane, cyangwa se ishobora kuba yabamo ibibazo bikomeye cyane. Byatumye n'ubundi uyu mutwe utangira kudeployinga abasirikare b'ina misozi ya hara kwa za Kashebere, mu misozi yegereye hara za Mahanga, mu misozi ya Buhara kwa Burora, mu misozi yegereye ahitwa Bukombo, mu misozi yegereye hara za Kazinga, mu misozi yegereye ahitwa za Kawonge n'ahitwa za Kahungu, hari hafi ya za Bihambwe, hafi imihanda National 529 za Matanda. M23 yatangiye kwa deployinga abasirikare benshi nyuma y'uko n'ubundi FARDC ikomeje kugaba ibitero mu duce twinshi dutandukanye, by'umwihariko ino misozi ya za Kazinga uyu mutwe usanzwe ufitemo abasirikare benshi. Nibiri kubera rero muri ibyo bice, reka tujye n'ubundi kuri Axi Walikale naho umutamu tubwire Walikale ho byifashe gute kugeza ubu. Imisozi y'Iwalikale igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo uno munsi udasanzwe kandi udasubirwaho bamaze kudeployinga abasirikare benshi cyane, higanjemo abasirikare b'abakomando biteguye ngo kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe neza Sarambwe, ariko bijyana n'icyitwa umucancuro wazanywe muri Walikale, cyane cyane iriya misozi yahitwa za Taweza, imisozi itandukanye yo muri Walikale yamaze kudeployingwamo abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ni nyuma y'uko kandi bivuzwe ndetse kandi byemejwe ku makuru ashingiye ku butasi bw'uruhande rw'igisirikare cya FARDC y'uko ngo bamaze kumenya yuko umutwe wa M23 nawo ngo uri kugenda wegereza abasirikare mu duce twegereye aho iki gisirikare cya FARDC giherereye. Ubu rero abacancuro benshi muri bo bazanywe ahitwa za Kigoma, abandi bakitwa ahitwa za Kembe, Taweza, Wenga, Mutakato, Mubanda, ndetse kandi no mu byerekezo bigana ahitwa za Iseya, Wenga no mu tundi duce dutandukanye. Ubona yuko FARDC ikomeje kugenda ideployingamo abasirikare benshi cyane mu buryo budasanzwe budasubirwaho, kandi ibi bikaba bikomeje kugenda bivugwa kandi binagaragara uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni urugamba rero ubona yuko rushobora kuza gukomera ndetse kandi rushobora no kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ku mirongo mbere ku rugamba operasiyo ziri gutegurwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC zishobora kuba zagira ingaruka mbi kandi zikomeye ku ruhande rw'umutwe wa M23 uko umunsi ugenda uzahaza undi. Nyamuneka rero ubu ikiri kugaragara ni deployment cyane ku ruhande rw'abacancuro bari kuzanwa mu mujyi wa mu bice bya Walikale no mu tundi duce dutandukanye, ndetse kandi intwaro nyinshi ziganjemo Sukhoi 25 bivuga ko ziri gutegurwa kongera kugaba ibitero muri Walikale. Niyo situation iri Walikale, kandi na deployment mu misozi mu mutwe wa M23 hereremo cyane cyane iriya misozi yunamiye mweso, cyane cyane iriya misozi ya Karembe, iriya misozi ya Marimo. Umutwe wa M23 uri kudeployingamo abasirikare nyuma y'uko bamaze kumenya yuko n'ubundi FARDC nayo yazanye abasirikare benshi cyane muri Walikale hano mu bice byinshi bitandukanye. Nibiri kubera rero muri biriya bice, reka tujye no muri Rubero naho tubwire Mutama.
kugezaho aka kanya nuko icyitwa Butembo cyongeye kumenwamo icyitwa umusirikare mwinshi cyane ku ruhande rwa FARDC. Biravugwa yuko FARDC ikomeje kudeployinga abasirikare biganjemo abasirikare b'abakomando, hari kudeployingwa abacancuro cyane ngo hariganzwa ku banyakolombiya. Ubu rero kwikubitiro biravuga yuko iriya misozi ya za Mutiri, iriya misozi yegereye ahitwa za Butuhe, iriya misozi yegereye ahitwa za Mabarako, iriya misozi ya za Rubena, Mununzi, iriya misozi itandukanye yegereye ahitwa Mbuniya, no misozi yegereye ahitwa za Kabasha, utibagiwe Bunyuka, aha hose nakatwa FARDC yamaze kwazana abasirikare benshi cyane. Ubu gahunda FARDC ifite nta yindi ngo nukugaba ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'umutwe wa 23 bakoresheje izi ndege ziri mu bwoko bwa helicopters cyangwa se kajugujugu. Ibi bitero bakabigaba ku cyama cy'umutwe wa 23 muri Rubero. Ubona yuko ibintu bishobora kuba byaba ikibazo ndetse kandi bikaba n'ihurizo ukurikije buryo ki operasiyo ziri gutegurwa ndetse kandi ukurikije buryo ki operasiyo zikomeje kugenda zigaragara uko umunsi ugenda uzaza. Ni urugamba rero ubona yuko ruja kuba ihurizo ndetse kandi n'urugamba ubona yuko ruza gukomera cyane. Niyo hatagize igikorwa ku ruhande rw'umutwe wa 23 kugira ngo bitegure urugamba, bashobora kuba babihomberamo mu gihe gitoya mu buryo butandukanye n'ubwo twebwe dutekereza, kuko FARDC yo yambariye urugamba ndetse kandi biranagaragara yuko umutwe wa 23 nawo wamaze kumenya n'ubundi yuko FARDC nta kiza iri gutegurira uruhande rw'umutwe wa 23 mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije buryo ki urugamba ruhagaze cyangwa se ukurikije buryo ki intambara iri kugaragara mu buryo busanzwe bwa kinyamwuga uko umunsi ugenda uzahaza undi. Byakomeye ndetse kandi bikomeje kuzamba hano muri Rubero, kuko FARDC yo yamaze gutegura intambara itoroshye hakurikijwe abasirikare b'abarundi ndetse kandi n'abacancuro bari kuzanwa i Butembo mu buryo buri kugaragara buri wese. Reka tujye n'ubundi Goma ho bimeze gute Mutama? Mujyi wa Goma rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'umutwe wa 23 bashobora kuba bagabanya amasaha cyangwa se bakayongera amasaha abaturage bagomba kuba bahagarikira imirimo, bagafunga amaduka cyangwa se n'amasoko n'urujya n'uruza rwo mu mujyi wa Goma, nyuma yuko umujyi wa Goma ku ruhande rw'isika cy'uno mutwe bamaze kumenya yuko FARDC mu migambi ifite harimo n'umugambi wo kwambura uyu mutwe ibice byose ugenzura bya hano muri Goma, cyane mu mujyi rwagati wa Goma, nkuko amakuru akomeje kugenda agaragara. Ibintu bikomeje kugenda bikomeretse kandi bikomeje kugenda bizambazamba uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni byinshi rero ubona yuko biri kugenda bitegurwa ndetse kandi ni byinshi ubona yuko biri kugenda bikorwa muri rusange mu mujyi wa Goma. Urabona yuko ibintu bitoroshye kuko umutwe wa 23 uri kuvuga uti ibi bintu bishobora kuba byadokumentarana cyangwa ibintu bishobora kuba byatuzambana mu buryo buri kugaragara buri wese, kuko ibintu bikomeje kuba ihurizo mu buryo budasanzwe. Bikavuga yuko rero AFC 23 bafashe ingamba zo kuba bagabanya cyangwa se bakongera amasaha abaturage bagomba kuryamiraho cyangwa se gufungira amaduka, amasoko n'utubari, bitewe nuko ngo abawazarendo benshi cyane bamaze kwisukanura mu mujyi wa Goma ndetse kandi na za FDL zuzuyemo n'abasirikare bamwe na bamwe ba FARDC, hakurikije amakuru ari guturuka mu mikwabo gukorwa mu mujyi wa Goma umunsi ku munsi, hagafatwa abawazendo bamwe na bamwe ndetse kandi hakanafatwa n'intwaro zihishwe munsi y'uburiri bw'abaturage batuye muri uno mujyi wa Goma buri munsi, uko situation iri kugaragara ndetse kandi nuko ibintu biri kugenda biba bibi cyane muri uno mujyi wa Goma uko umunsi ugenda uzaza undi. Urabona yuko bitoroshye kandi bikomeje kugenda bizambazamba uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni umujyi wa Goma rero ubona yuko ukirimo ikibazo gikomeye cyane gikomeje kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi ndetse kandi kavuga yuko kwikubitira imisozi ya za Rusayo, ino misozi ya za Mugunga, by'umwihariko Goma yose cyangwa Nyiragongo yose ikikangwa n'ikijiko n'umutwe yuko FARDC ishobora kuba yagira gutya igatera n'umujyi wa Goma mu buryo budasanzwe cyangwa butatekerezwagaho hakurikijwe buryo ki imyiteguro yo muri uno mujyi wa Goma ikomeje kugenda iba myibi cyangwa se ikomeje kugenda yongera. Nibyo rero Mutama, reka dukomeze n'andi makuru tujye na Uvira naho hari ibiri kuvugwa. Tubwire Uvira bihagaze gute kugeza magingo aya? Naho tumaze iminsi twumva ibyaho ko ari ibintu bitari mu buryo bizari bisanzwemo. Uvira turi kuvugana ibintu bikomeje kuba bibi ndetse kandi bikomeje gukomera mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ihuriro ry'igisirikare
cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo batangiye kuzana abasirikare benshi cyane mu mujyi wa Uvira. Ibi byatangiye nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cya FARDC bazanye impinduka nyinshi cyane z'abasirikare b'abajenerali bazanywe mu mujyi wa Uvira kuyobora urugamba mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Bikaba byakozwe nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cya Wazalendo aho bakomeje kugenda batumvikana cyane nyuma y'uko inshingano zo kuyobora urugamba muri no mujyi wa Uvira ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye no kuyobora operasiyo zitandukanye za gisirikare ku ruhande rwa FARDC byasaga nkaho byahawe uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, biza guteza rero inkeke ndetse kandi ikibazo gikomeye rero uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Abasirikare benshi cyane badirishije babakuye mu mujyi wa Uvira babajyanye mu bindi bice bitandukanye bya hano muri Minembwe ndetse kandi impinduka zidasanzwe uretse abajenerali bayoboye urugamba hanazanywe n'abandi basirikare b'intarumikwa ngo biteguye gukora akazi kadasanzwe muri no mujyi wa Uvira, aho ubona yuko umujyi wa Uvira ukomerewe ndetse kandi ugoberewe. Ibi rero byanateye n'ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kuko baravuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi hari bamwe muri bo bambuye inshingano mu buryo butunguranye, ariko nanone baza kubwirwa yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC hari hatangiye kugaragaramo umwuka w'urunturuntu cyangwa se umwuka wo kutumvikana, yuko n'ubundi igisirikare cy'ubundi cyagiye gihabwa inshingano nyinshi cyane hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Cyane cyane rero ku ikubitiro abasirikare benshi uretse abo bajenerali bazanywe kuyobora urugamba mu misozi myinshi itandukanye hano muri Uvira. Ubu ngubu imisozi ubona yuko yatangiye kuzanwamo abasirikare mu mujyi wa Uvira ni mu bice bya za Kavimvira, ni mu misozi itandukanye ya hano muri hano za Kitara, Kirungu, imisozi itandukanye ya za Runingo, imisozi itandukanye ya za Kawezi ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye ubona yuko twamaze kuzanwamo abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo. Ibi rero kandi bikomeje kugenda bikorwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, aho nakubwiza ukuri ko hagati mu gisirikare cya FARDC kandi ubona yuko ku ruhande rwa Wazalendo batakiri kuba deployinga cyane mu mujyi wa Uvira no mu bindi bice bitandukanye bya Sud Kivu, nyuma y'uko ngo babonye yuko nta bushobozi bifitemo bwo guhangana cyangwa se kurwana umutwe. Reka rero duhite tujya no mu bivugwa muri Masisi turebe deployment uko ihagaze. Reka amakuru noneho tuyerekeze mu bice bya teritwari ya Masisi ariko twerekera muri Walikare, aho ubu tuvugana mu gace kahitwa Kihisi, ahitwa Kembe ndetse n'ahitwa Ishunga. Aho hose umutwe wa 23 warangije kuharunda abasirikare benshi mu bice by'ahitwa muri Taweza, kuri mu Mutako ya mbere ndetse na Mutako ya kabiri, aho bose hari abasirikare. Mu gace kitwa Wenga hari abasirikare bavuye hafi neza ya Bulinga bazamutse kugira ngo bajye kwataka ibice by'ahitwa Nyamiyanda ndetse n'ahitwa Mubanda, ubundi bazamuke berekeza muri ibi bice bya Walikare. Amakuru ahari biravugwa yuko igisirikare cya 23 ngo gishaka gufata ibice neza byegereye ku kibuga cya Pinga, ariko ubu igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nacyo n'abambari bacyo hafi na paruwasi ya Walikare hano kuri biro regional ya DGM cyangwa se bashinzwe abinjira n'abasohoka barangije kwashira abasirikare mbese hafi kuri buri gikorwa remezo cyose navuga giteraminiramo ubuyobozi cyangwa se inzego za leta barangije kwashyira abasirikare, kuko ahitwa kuri Skybone Hospital ya Walikare centre neza mu mujyi wa Walikare bahashyize abasirikare benshi cyane ndetse n'imbunda. Deployment irimo iragenda igaragara kuri buri ruhande, mu by'ukuri bigaragara yuko barimo bararebana ayingwe isa twajya kumva tukumva habaye imirwano, kuko ngubwo hari abasirikare bamaze iminsi bitorereza mu ishyamba ryo munsi y'ahitwa muri Mombo Side muri Walikare, hafi ya Walikare centre cyangwa se aho bakunda kwita kuri Parcelle
nabo ngo bazamutse n'ubundi baje kwegera ibi bice bya santere neza mu kibaya cya Warikare, ariko usa n'uwerekera muri teritwari zo muri Sud Kivu kubwo umanutse route nationale nimero 3, aho hose hagiye hashyirwa abasirikare kuri route nationale ku buryo ngo biteguye ko umutwe wa 23 igihe cyose waba watatse ushaka kuza gufata Warikare bagomba kuwusubiza inyuma. Ngayo nguko rero banywanyi, reka dusoreze ngaha amakuru yacu yaragezweho. Cyo usabwa rero nta kindi wese yonda sabone, dukomeze tukugezaho amakuru tubategurira ngaha. Hasta la vista, tubagezaho amakuru arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.